Nakon Teletabilisa i Ponija, obećali smo vam mračnu tajnu Ivana Vilibora Sinčića i Černobila. Shvatili smo da je naša publika ozbiljnija i da postoje puno važnije teme. Stoga, ovoga puta u mračnoj tajni, jesu li Spuža Bob i Patrik u tajnoj homoseksualnoj vezi i je li Karamarko davno izgubljeni šurjak Karamarka? Počnimo od glavnog lika, Sunđera. Već kod imena neke stvari postaju jako sumnjive. Punog imena Spužva Bob Skockani. Naš protagonist uopće nije kocka, nego kvadar. Ovo je tek jedna od brojnih odvratnih laži kojima nas Steven Hillenburg truje gotovo 20 godina. 1. svibnja 1999. godine izašla je prva epizoda jednog od najpoznatijih crtanih serijala. Datum očito nije slučajan. Manje iskusni bi to povezali sa praznikom rada i radoholičarskom spužvom, ali ne budimo naivni. Naime, prva epizoda je užem krugu publike pokazala nekoliko dana ranije, 28.4. i to na proslavi rođendana Nevena Ciganovića, gdje je on cijeli serijal osobno odobrio. Ovu teoriju potvrđuje i do sada neviđena fotografija Spuže Boba u Nevenovom zagrljaju na jednom od njihovih tajnih partija. Ako pogledamo i Nevenov Insta profil, uočit ćemo da su mu sve slike oblika iznimno sličnoga Spuža Bobovom. Ali što je točno Neven odobrio na tom sastanku moćnog gej lobija, ne znam. Ali znam da su Spuža Bob i Patrik očito gej. Najbolji dokaz je ovaj uradak jednog od najvjernijih fanova. Svi znamo da strastveni fanovi ne bi napravili ovako nešto da nije istina. Neki navodi govore kako je Karamarko davno izgubljeni rođak Karamarka. No kako? Jedan od članova ekipe Mračne tajne infiltrirao se u neprijateljske redove. Izvor blizak Nevenu i ostalima otkrio mu je lokaciju na kojoj je skrivena originalna skripta prve epizode ove derivacije. Iako sama skripta nije dospjela u ruke ekipe Mračne tajne, Mislav kaže da se Karamarko originalno zvao Robert i da je, onak, 100% u rodu s Karamarkom. Idući puta u Mračnoj tajni, jesu li bajkeri s Marsa zapravo sa Marsa? A sada jedan giveaway. Ako do idućeg videa skupimo 500 subova, nasumično ćemo odabrati jednoga i poslati mu super mega epic poklon kojeg će, ako tako odluči, naš scenarist i polizati. Like, share and subscribe.